le tūlanga le pe ona saunoa ia le sui o whala time samtau. Ia, o kele o dividend sa fia ave ia lai ele o i se taimi pango ia taimi pango ave le ele tūlanga lava pesa ia ka ua foi le ngau ia o whionga whongwhtalai le o maua ele sui o samatau ma whala tai le cash flow ale a fo ia ale IPC ma kaukia. O le tūlanga foi la i le tātou tax return foi le ua lua tausanga ele au mai la au mai la a makainga nga offset dai le loan le ale IPC ia la tu watina ia o ko ka se nga profit o le temia nei le operation la ko ia le IPC o la ua nga ile le la tu fufuanga o le si va mai sa no ngal mista. O le si vaenga la wafionga at whongwhitalai, ia, e pe ona saunoa le sui a le pata a tupailunga. Ia, e ngā ruru e whaatasi lava le customs ma mlai valele ma spa i le security o tako pora sia. O lo i fo i o lai fo i whaatino i lava o tula fono. Ma e le se mete pole i langa i le lava fo i le au whaingaruanga customs. Ia, alanga o ia tatu aviation securities. E ia kako security si lunga o le wafu ia e ngawhala ma tūlanga whapea ma ua lava foi la toa o ina i le tūlanga o saunga le mo o le mamalu o nisi po ia nga i mai Samoa. O le lo uso a whaipule ia e whamalurua tūla o whionga o le me whiwhasa o e le se awala ngā lue awala whangari o le awala o le ai tono o le e koe kako main road ke ua se mai fo inis fa pe o lo fa le awala nga lu e la bianga e le se awala nga lu e le main road tan malo ia mo se fia ia o le tulanga fo i mo me o tau tutong ia kasale o lo fianga le sa tula i mai tau te o si tau la o lo ngo winga la pe se me fa pa o le mele nga sa ngo mai o si tau la la fa fonga le ku o po le tu punga le si tau la ia nga lo so so ni tuai wa a o lo inka ko fa ia me nga lo fianga ia kangisi mai sa kapuala ia fianga sa kapuala kangisi mai o ka fua ma kulanga o lo ia ka kom le vale ia ai au nga fo e fatupu manatu se ila se kai mi o nga koe kalangola ia pola se finga lo malo le vaenga ia o le tulanga i le meu sauno ia ila fianga le sui o sa paitea sa o musu lava o koe sa whamtalanga la o whionga le ono po lau tafi. I le tūlanga lea o lea fo ua i tāpenanga a le LTA malingi fo i vaenga i le tūlanga o mea o le a fio ai ia o musu a lau tafi o le security o le a whionga le tupo Pertania. O musu kalango ai ne mea nga e whalau e tere le mea o le la fio ai ma la la na fio ya a Congo e ese se kai milanga e faisi ma baula ka kilo foi me ka security purpose o ka fa pe ya ai ke o e ka ye ia o fio o talai ya o moli sa va sa o lo fio i me la kupu sa va ko ki kia pe vai aso uma pe fa koru vai aso mori sa vai e le pao sa vai sa o le ia o le maku ku o afira ia ila o fionga vatu le lo fionga ma le malo le parmen ia masalo ko kai fast food ka usanga o la pe ngo ka wa ile afi haya la pe ia se la uli masfulu afe ni usila masinga me le wo pe ngo ka ngo o le wa mai ka ko afi o fionga fo talai pe mo sa no su ia afi inga ia le kulanga o le pao sa va o le me foi la le o le vanga ka nga fai ai kia le o pole le fionga le fai pole o fa la kai ma o le va ka nga avise si afi le si ku o sa va i pe o sau inga ia o le si me la ku pu mai mo lo voltage o le mamau le me ku o le afi ma anga ia ku ya sau ke lo la ko ke le ia o sa va i le complain le pa u la lo le malo se o le kisi
ua lea ngai pusa aisa lea ngai mo kiwi o ngai whakamala o le sa pule i ei mea lea la lea ua pula i mei le si pule lea e maa ngai a keren maa aki alonga maa fau vatu langa fionga lea la e uma ia nga whao ngā afi e stand by tako o ngā sifi roa leo ngisi afi o po asau i ngā ia pālengi le louda o mele i savai a wainga i koe pele ia tako e kise savai ia o ngā koe mai leo le afi haia leo ua fias fuka usaka o haia ele pule le sai ai e pea o le sui o whala kaima lea koe whafo i New Zealand le afi ngā se sefe kupele i pisi kasi ngā mea o lo o ngau ia le i pisi o ngā afi ia e vo isi afi mua e amai ele i whao ngā e kau ngu mai ngai afi ngā e mai kuku ai ua ngā pala ako maleanga ngā afi e le i a vea i ese ele i mawhainga whaise ele ki se mole ako o kere mea ngau ka pe ngā lenga i ia o mai lola ia i le sui ka ero o le kua ngai ia sa ole upu fo i lea so se mele le ia e filo ai le li o lalang o le mea ngā le kupungi o le au ke awha mai au ke wha mawai wai mga au ke rako kai o luam Tuilaepa arua karusanga le mai lea au lako ngā kai o rua ia ia le me fi fa sa ia la se meo ma fai lo fin ngalo pe ana o ta o la sol nafsi e lo kuia le o le masu persene le tato el tisele mo mai renewable energy il vai el tisele mo il vai ma le la vola na le ila matau sa ka fio fiai ia afia vanga o mo mia o le la wa nga ia fam kalangal minska ila mai afi la me ko pui e ka ko renewable energy ai mai se fa le ko makau e fa ka ko afia lu vai ora me ko wala nga e ala no ofisili o le wa le va ia le miskale i meia a le sokya nga le me ko wa le pole wa le va o me o mai a fa sa wako o le wa le va ka nga foi o wa le va ka nga solvinga ia meia a le kiki nga ko wa e no ko nga a se fura ko sa ko ia le sa ye mo lo nga le se me o fa no fionga le fongftelai ma vai lo au fai e fa sa ku la fong ku ma wa ku si mai lo li mai kia ku si fo i le ksui kai o le kai bin ngai e le ai ma se afi hydro o fa le kong la le fa kai le di o le fa ko amo mai le ki mo ma wo singa sua vai e fa nga ia fia ai o le kulanga o le fiti ma supa senge lea fa ke se umala ka o le ma supa senge lea a fai ua kupu le economy o le mele kongo fai ia le umawa au mai as ai le fai mai ua kwai au mai ala wala fam kala le mele le va fai peso o ka ko mori ia le umawa se ko mai lo fionga mista lo fionga ia e pe an mole o le ku fo ile le lungo le e la velo fiki ai se on sa i mai se i fam kalaku ia le kulanga lea o le me fi fa sa me le ko fa ku ai au ke kalangoa mai me nga kalangoa mai pe fi se ku pe mo o sola o le fas o lima supa senge le kalangoa mai le kai o le ku ngai nga ausia e le fai nga ausia e nga kai la lo course food me i mai la lo fongftelai o afo i kai mi fo i kai mi fo i ka fa sa fa ma wait tele power pe afa pe o ki munga ia la le skai e le ma fai nga ku mau ia le 5% e kai ya o 5% nga le kolu super% ia me vi va sa mai la lo le 2.5% ia la me le ku el mago kai 2% se ai sa la le ku el mago kai ia a le fa ko aku punge o wala lo fionga miska nga kupu mai ai long kai nga kupu mai ai long kai o le ana ngo pe ngo kala ngo aku ngai you lai kau sanga ngai o le o manga fa ka o ko wa e se
isi kampangi fo ia fa la lave ai I ngai ngoi ngai malo ma ipisi you like ko sanga ngai wa amaka longa fa alu ka ko sola lo fionga ta yo le kuangai fa adu ia sola pe lima o kampangi fa popo de si ko le ngai ia fa penga lo le on ka ko me o le me ila ka ko ke me i fix full ngai vals full pasengi e cover ka ko renew po ole ia ole wa al me vi fa sa te tule o levan ka oko ia tal sanga ia o le sa fa ka mai ia kampangi ia ngalu ingal sola inga ia maua le fa ile ko al fa bla o la fa kwa ele minska au le au mai le green power ele nga ia lo wa fianga le green power ia le ka yo fia le ka fa yo fi mai la kampangi ia ma dia lo te tule mai lo fionga le onga ua fa luanga au mai e kai o le kuangai ma su kai le me ala a le la ia fa ku ku ngale lafu e au mai la lu fa mau I o ke a fia ko ngol green power mo si fia lo fionga le fo sa uanga ia ku e ki oi o le solar company mo ale ko ngo samo au ke minga kuangai o ke rei popole skulanga a wa nga engineer kampangi nga la o fionga le kai o le kuangai le sa uanga ia ku e ki oi le ia o faion me le mga o malo e fangi sola o la lan me lo wai a le ai o te minga la e o la green power a mai so angi mo kako ai o me le al me le o fionga fong talai I fai mai o le van ka kia ka la ngoso o kampangi o mai e fai sola e ka kia se me le fitawi ale ngo karangoa ku green market le o nga ka fa ka kia mai e ka yo le kuangai o pa mia nga a fia la le kupe aru yai ma ka kia bo e se furu ko milion ale me aru yai kampangi o penga le ko ka u ma me penga sa no ngaro fionga mista la fionga me vi sa Taruai o na sa on me le ngo fai Taruai o le tato isa o mai ia kampangi ala ba ku ile IPC ma le ka ka fio IPC o pu e ku green power Taruai o ngo le wa malia lo fionga te le tongai mai Taruai le tato tonu ma tato te malolo o le fa la fa tati ese ngalwenga parmene o la malolo masani o taiao o le mea o te Tuilaepa le sa ta ua le minsta le tulanga o tatou e le tisi alu le la la fautuanga tenda pea ngā luanga ia mo mia o le lei o le tenda taungo fia e le tisi mo tatou oma Bawana e le vapea le tamwhai atu o sesi tulanga. Ai ia tenta dato ngā luanga. Ina ia maua tātou le tau pitusili o na le tau ngofie. Ala ka kia se ia le tam ta upu pe o na o te fwoi e tala no atu ia tau. E le Green Power. Ia so a o pale mia. O se tasi o business e whaia si tango tātele o lato tau. O le mele e leo se nganga e te enai le e a whamoe moe. E tau o tele le tango fia le el tise. Ma le mele wanga i eila langi. O el tise i e maua mai i mea o lo maua i samonei. Renewable energy sources. O le nganga la lea e tō watu. Awal ta fia le whaawaupe o ngā luenga le lei. I le tenta o ngā luenga. Tati e se ia mea e tau sa kia e le wha o ngā minsta. Ia, ola o whautuanga lea lau fionga. Lau fionga le whangfutelai. Ma dia lau fionga si. Te wha o māturoa ia nā. La whaturoa le lau fionga. O le tani muri lava nā nem ta upu. E le toe tua se awa no i stasio sui. Ma dia tule mai lau fionga sui maru mai sasa. Pala time samtau? After tele lau fionga le whangwetalai. O se awa no mwhawna maua e. Tau whamamla mai nisi o vaenga pe ona saunua le fionga en minsta. Ia langa e whangatai. E onga tua inga ia tua inga ire.
lo nei tangata i le te mi whewha wea ma whaululunga o whalaboptonga. Au amata tu i le anga usau no so o le whionga minsta i le awhire mo sa wai. A leo te mai tauina o le amatanga o le paia inga nei. Na sau noa mai o laua oka le awhi mo sa wai. A lea laua maua tae o nei. O le ae le whataunui nana folfolanga. O le vaenga sa tau mawhai e le nā wai tau. Sa ere wha moe moe o le tau sanga e lua awhe lua se futu. O te tauna se laupa sene le marusi ang whawhawina i sa wai. Lea sa lai o na tuwai o na whawhoi le awhi hae pe o na sau noa e le whionga in minsta. Pe tai o a fia tātou i le whamai o le COVID-19. Ia lea lana le whataunu inai. Sa ia ila le manatu e amata mai whainga malo fōu. O tauna se laupa sene le marusi ang whawhawina mo motu i sa wai. Ia o nā bese leo le awhi hae alai ai. Ai pe tai o mai temin nei. Ia o la ae le i whataunu ina fo e ana wha moe moe a wao le. Wha moe moe al whainga malo talu ai. Ia o mai tau sanga e lua wherua tōru. Ua se laupa sene le marusi anga whawhawina mo Samoa atoa. E pe o nai vaenga nai wha mamlama tuai. I le mafua anga nā lai o na wha tuai o na wha fo i le awhi hae asai ai. O na o wha moe moe ia se laupa sene le marusi anga whawhawina i sa wai. O na o mai le tūlanga le tua ina o le o tātou IPPs. Ia pewe o na maua inisi o saunonga. O te tūla mai a wempuleside o le whalapoptonga. Le aima se marusi anga whawhawina e ese mai i le marusi anga o le suawai. O whatino ina nā taimi. Awa uma o na saini le tātou malo i fontanga foi i Paris ma tūlanga whapena. Seti le taket mo le malo. E o atu tau sanga lua awhe lua sutot. Wa se laupa sen. A fua le tau le marusi anga whawhawina nā taimi. Ma le taimi nei. Te le alo na ese senga. Sa tau ngata o na o taimi o lafu tātau a matamata. Ia le ati na eina o marusi anga whawhawina. Peitai. Ai wa ngalo le whionga minsta. O le company IPP le whape tauta. O le to tongi me le company le whalapoptonga. Pea ma le family ona le tausanga. Ona o ia inga lasa atu i tono le Power Purchase Agreement. E le te tau ona siri atu le tau. E whaatau mai e le company le tise mau le la, i le EPC. Na elo le tau nga osi e le EPC, le tise mai le suau. Awa o le aunga atoa lea na laiona tau mawhai ati na e maurisi anga whawhawina. Ina ia sui e le tise o le nga osi e tātou mai le suau. E le ngata i lea. E tele ia i tūle le e le maurisi anga whawhawina. E wha iti e le wha le anga ina o le sio manga. Ia maise o le kasa le sau mai afi suau. Ia e a fia te le aile le osone. E pe ona i vaenga na e whamamlama tuai. O le si tū. O tā ua o le sau noa le whionga minsta e a matala na ngā luenga na o le lus fulpasene le marusi anga whawhawina. Ia leo te tau tino atu. O te alu esa mari PC wa ausia le onos fulpasene. Ewe. Onos fulpasene le marusi anga whawhawina. Alan mena wei te mine. Le wato e fo i tua lus fulu 5%. Ele ai ma se ati na e o le marusi anga whawhawina. O whaatino nei taimi. A lea la uma nei pa e inga. Ia. Ia, o leisi tu e o iese whamatalanga. Sao no le whionga minsta le cash flow o EPC da ia o matua le leia. Ia, a e mori mau atu o le ai tā lafu le suau, company suau. O se tūlanga le o se le o se cash flow. Ai sa tau na whawhetai man minsta e tia. Whawhetai o tia ruatu e tele tupela e le na whaiela o whasoa. Io, ai le ama se nganga fia whawhetai mai. O le isi tu e fia o e se tala. O le MPE, o le awa whātu tō tasi le MPE, mō le wa ainga o tātou whārapoptonga tū maoti. E asi whetena inga lai titire i le minsta o le MPE, ma le minsta o le sekta.
E pe mai tau atu pe e moa superior atu le MPE na elo le sector. Ia tau na vai le malo e. Tu fatasi e la lo le MPE e. E se fe foi ni stupe. Ele sui malu se vai se tala no foa. Pe nga fa le tau atu no foa ono lewa. Wa nga ile sui malu nga i fenga fa vai al kabinete lo ia mala nga ilum. Ia le sa tu atu no me sa ta wa ilo suafa. Ia se tu lai mai lau fionga le mista o fala tonga malo. Lau fionga le fonga fitalai le na se mea na vale fia fasao. Ona o le fe mai e mai ta watu. O lona winga e le ini fa amauni anga o lea to inga fa matalanga fa pea. Ma le foi fōringa mai. O la na te maram lama le me le tupu i ai le tūranga le e lau fionga. E le o se fai au wala. O le MPI ala tau ia o e ona i whainga whaafai i tūranga i fōfuanga. Whaatino ino o whainga whaafai ma policy sa pena. Ai le se me o e le o fa ina fo na tu ranga no fio ai va na ele a mai oni fa talanga a mautino ia ole mai fa pe e mana tu atu o mele o lotu ma fa rola wasalo mani no mai lo fio al su malu ia ala fo le so so de tu no fo na ma fo no tu nei la no no le ta u ai ia lo fio sa pulem ta ia le fa tonga na tem ia o umalo ia le o mana Ya, tu lai mai fa mai lo sa no. Na le to ya nga i de ta upule pe on sa no le fiong an minsta. A pe na lan ta uo no le ta uo le o fa tuanga ti ti do e malo. Na wa pe to fite na ia ya mata fa yoi. O le vanga mul mul fio e se tala. La o fiong an fong fitalai. Se tu lai pe lo fiong tu mai palme. O se me fi fa sa. E o le mea mo mo. Ele ai lava se swinga ua fai ele whainga malo le nei. Ile mtanga duenga leo le MPI. O le mele tau mwhai atu i ai. E pei o na whaanga soro mai foi. Isi no fua inga. O le whatatia i se tatianga e so longa le rei ai. O upu ia e au mai. E pei fōringa. Wa ise me e se ua tupu ele no fua inga le nei. Le ai. O le mele tupu, o le tau wha mau popo mai o wha matalanga. Ma le wha ngā solonga mai o le wha vai ina, o tātou wha lapo tonga tūma oti. Ma le taimi na wha tū lai mai e ilim tā ngā ruenga lea. E whai ma wha madu, na te i eile wa inga au au, mō tātou wha lapo tonga tūma oti. Ana al pau alana o le mea, e wa fionga i le se mea o suia. O le whanga so solo le awa o mai o whamatalanga. O whetena inga ia e sauno mai ele sui. Ioi, o whetena inga sa saua ia. Ma le mawhai ai. Ona taatia i se taatianga manino, ma le mala malama, ma whanga solo le lei ai. Ngā luenga le malo, e tau wala mai whalaputonga tuboti. Peo sa mato whamatalanga ni whai atu ana leila. Te lea ba inga, o le malo, o lo o tuu iei tupe an malo. Ia, se wha mangal nai. Ia, leo whawhonga mai lau whionga suma malo. Ia, se la ia ma le tūlanga lea, o nai manatu atu foi. Ia, leanga umalau saunoanga mua leo a fia. Ia, me lea. O leo atu lea noa, ina ia, tai sao le tūlanga lena la ngā mista. Ia, wha mai saunoanga, suma malo. Aftai, o nau le to e a fia mta upulea. O le vanga muli fio e se tala o le company da le Creek Market. O le te le o le ngā duenga sa whai pai inga taluai. I le whainga o le tau fonga lea a fia company da o le Creek Market. Ina ia whaonga e tātou le platform, ina ia te le marketi e o i el tātou tau fonga. O le taimi mua le whatoa tātou maua ai, se tau e matua au pito sido na maua lalo. 5 sene. Ioi, aisea. O tātou whiu e whaia tātou tau whonga la iti. Tātou tere au sia se tau whapea. Me lea sa leo na o tātou malo le platform lea, le company lea. Ina ia mawhaio na o tātou tau whonga i company te tere o lalulang. Pau asi whawhita uli lea sa tūlai mai. O le sovereignty currency ar malo. Awa na le issue le sa tau mwhai fofo.
E lau tu lai mat whainga mālon nei. Nei taimi. Sa ele manato atu fofore. Ele a whaina pe fia kupa kampangi e mawai. A the bottom line mo tātou e manuia i tangata Samoa. 5% tau e unit. Se manu whape nei, wa au sia le manu lau tina seti. Lua a wherus full total. Wa se lau pasene le maru sianga whawhawin. E peo se vanga de fia whamamla mati. Ia. Ai whaftai tere mo le mato wa wanoa. Malo, waftai, o le nesiri leua. Wa mai me sai lo finangalo. Ia, o la tali le whionga le minsta, ma o le tati whai ufo nale. Tātum tau, ia lau whionga le minsta. Ia, whaftai tele lau whionga whongwhitalai. Ia, whaftai atu fo i le sui o mamalu o whala taim samtau. Ia, whape fo i le taitai o le tuangai. I le la toi fisili mai. I mea fo i sa ngā lue ai. Ia, watul whamalo i lau whionga. Au e ngā lue fo i ma tautua le tātua tunu. I le tūlanga ofisili o le IPC. Malo whaftai. Pa wa mea ia le e tātou te whelafo i ai. Ia o mea lava wai le ase si ato toa. Tala noa tu mua green market le o sau noa meile sui mamalu langa sa anginga i tono la u whamtalanga i le se tasi o fono. E au maile di poti tono al parlemene malo whionga whongwhitalai e o maile ripoti na ua manino ato ai le tātou komiti whaptoa sa ngafa mali whatano ingo al vaenga lea. O lea e whapea mai i am sauno mai le whionga i le sui malu whapea 5 le tau o tele whasa oa ni i se se le whamaumaunga. Ia mali whafonga mai le atinu. Sa o mai lalo le lusful sene a Amerika. Ia le tūlanga ngā o mai ei ia proposal so i se tasio company mai wharani. EDF i au e ala mai i re green market le sa whatu e le tātou whainga malo taru ai. O le nā tau e le iai se VATST me masani. Ia au mai ngā. Ia o ko tiki a kāla. Ia o le kau le whakau ai e le IPC le tātou pau ai le atunu. Ia le wo o le teimi le 5 sene Samoa. E le ngata fo i la i le tūlanga o le taumata o le lātou tau. Ai, o loo iai ma le commission, ia po se tupe whau popo green market i maua mai i le capital cost o le atina e atoa. E pe skusa marselau 5 milion Amerika. I loo la taritonunga ma le taritonunga le IPC ma na pōlenga. E le mawhaianga le kuua ia e le green market i le afo i le lako commission i lunga le kau le kise le o longa winga e whai aske le o le meo le ao i. Ui lea o lea ua uma o ngā o na whai unga al komiti whaptoa sa tō fia le tātou whai ngā malo. Ma o le taimine nei. Salo o le kele o kampangia wanga i maima nga i le whionga le ripule. Ua makuawhia fia ua ave e sen mea lea. Langa e ngā ua i fo i la kou i le commission lea ku e whaala la ku i a la kou. Ia o le taiminei la lea o sau noa le taitai o le tua ngai e tenda. E le ai ma se ngā luenga e le tenda inga. O le taimi wale nei lea sa toi whaatau me le IPC ia le solar for Samoa. E se tau, ia kamalea le sa iwa sengi. O lea la ua standardize, e kama whai standardize, le tariff lea. Lea la ua mai lako ofa, e fast food koru senge Samoa, e iai ma le VATST, se wailal ma maol pa ura ua iai. O ngā o whainga whaavai a ia ma mawhauwhaunga o kako whainga malo, e whaise mea kau ki sefi ai. O lea fwoi la ua masalo po le iwa kampangile, ua ka umai le whionga le ofisiri o IPC, o le ua o kui alanga, ia kūlanga proposals, ma o le fwoi a whaide kūlanga nga. O le kūlanga le kampangile nga whapea mai le solar for Samoa le uka uakua. O le mea nga whai le kakopūlenga nga kaimima kako whai ngā malo. E escalate le kau. A maka fiku 5. A umar kausanga wa escalate le 0.5%, I think.
pe o le mea ngai ai e umai fo le escalation nga o lua ka la i le yungi ke le ka uai al kilowatt hour le term le APC o kulanga la le nga o le ya fo i e vakuai pea le se o sa i mai se o mako ka ngofia koe fa sa o le koe nga me va pea o le afi le anga au mai le au ke pisa so o koe le ka mo ka ta ko e kisi afi haya le e korsulu a fe i sila i le masinga wo ngai ka usanga o ka ko fa nga le afinga ia o ke lola o over male 2 miliona ngi sila ku pele alu mele e foi lau ko sitting ia ngo o mai lo ngai makal ngo male PC o ka mai lo afi le la o lo fu o le ka usanga ke ngai le lo afi lo su lo le ka ngo mai le wa a makanga lo afi lo ko lo ka ngo mai ka ko le la ya stand by ka ko fongkanga le fai maka ko kapenga a uma o avelo le o finga e lua i sa vai e fa o ngai sa vai ia o le si mea lo fionga fong fitalai e o ke kau mai e o ke le o le arrears ale EPC ka ko office okupe au pe misalo po le lusu ko milionga le ngai ia wa uma nga pe taimi ngai mai le lua kausanga le kalungo makokula mai lusu lua milionga to 22.5 million le ai kala for le EPC le e ka ko treasury ia po le official kupe uma kom le fo e kongi le kulanga le ai kala fu i ka ko PPS na ngai le ia se me le ai kala le fai mari ai ko kongi la ai sa kau fa ke ala ai kala ke le ala le ngai i le official kupe ia nga amakolo la fo do kon ko ki a uma ia le bele PPS ia e pei or kulanga nga la fionga fon ftalai ko e kali ko ia fionga le te le tuangai ia ma le fionga le fai pule ia fa uma kulola ia o kala i le mele sa ngo yesu kai ka fa mai nga fio ku le piko le sifo pepe uma moli o lo fionga ke ngo fo le piko le a le wa o feme ke alu e alu ko fa feulo fui fo sa palungi o lapi